So sa atong latest track, nakita nato by between 24 evening to morning tomorrow, November 25, that is Tuesday, diha ang critical na pag-agi ng Bagyong Verbina sa Central Visayas. So lakip na diri ang probinsya sa Cebu. Ang sentro ng Bagyong Verbina is between northern to central Cebu. But considering the cone of confidence nato o yung gitawag nato na forecast uncertainty, posible pang mo naog ang sentro ng bagyo up to diri sa may southern part of Cebu, lakip na ang whole province of Bohol. So kini nakataas ang tropical cyclone signal number 1 sa most parts of Visayas including Cebu, which is makasinati kini ng minimal to minor threat sa atong life of property. Kining signal number 1 within the next 36 hours mapil nato ang up to 61 kilometers per hour lakas ng hangin kusog o dala sa bagyong Verbina.